कोट पाखे कलंकी वया चंगो मालवाहक ट्रक या ब्रेक फेल जुया दुर्घटना जुया वो ट्रक मेकु खुगोको सवारी त क्षति यागुदो दुर्घटना लामा छम सिगुदुसा दुर्घटना लाना ओकलढुंगा छेजु मह सुइदया शंकर दमाई परियार सिगुदुथका महानगरी प्रहरी विरुद्ध कालीमातिया डीएसपी अपिल बोहरा थ्यादिगुदो शुक्रबार बहनी ये महानगरपालिका 16 चंगो ढुंगे अड्डा प्रदेश 203-001 ख 1420 नम्बर या ट्रक या ब्रेक फेल जुया दुर्घटना जुगु ख दुर्घटना चापे जुया खापा जुपिन्द डीएसपी बोहरा ट्राफिक प्रहरी प्रभाग कलंकिया इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम कार्की स्थानीय देश उद्धार यागु ख दुर्घटना नेम खापा जुगुदुसा खापा जुपि मध्ये सप्तरिया छेजु मह नि खुडया रञ्जित चौधरीया अवस्था न गम्भीर दु कोरोना भाइरस महामारी कारण जनकपुरिया जानकी देगले जुइको विवाह पञ्चमीय धार्मिक ज्याजो विधि जग पुवेंको कथा साधारण किसिम हनिगु जुगदो पुरा पर्वकालीन से हनावया चंगो ठुगु परम्परा या त ठुगुसी सीमित कथा हनिगु जानकी देगया महत्य राम प्रतेश्वर ढासा दयादिको खसा ठुगुसी विवाह पञ्चमी या त सीमित कथा हनि त छवा यंकया ज्याजो घोषणा याको ख मंसिर 29 गते जनकपुर नगर दर्शन 30 गते फुलबारी लीला पुस 1 गते निसे धनुष यज्ञ वो पुस 2 गते तिलोक शोभा 3 गते मतकोर 4 गते शुभ विवाह वो 5 गते राम कोलेवा विधि याटिंगुदु देदस विवाह पञ्चमीया निनु वा निवा न्यनिसिहे चहपह सुरुजिको खसा ठुगुसी विवाह पञ्चमी वेत छवा न्यनिसिहे न छुन रौनक खने दुगु मडु ठोय डठुई ठुगुसिया विवाह पञ्चमी भारत जयन्ती न मवेको जानकी देगया उत्तराधिकारी राम रोशन थयादिगु दो यी महानगरपालिका मुख्य सडक आधुनिक मटर तयगु जुगुदो ठुकिया लागि महानगरपालिका नेपाल विद्युत प्राधिकरण व सडक विभाग डठुई सहमतिपति लाची तयगु ज्या जुगुदो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेमवाङ व यी महानगर या मेयर विद्या सुन्दर साकेया उपस्थिति सहमतिपति लाची तयगु ज्या जुगु ख सहमति पौ कथ नापाङ्गो चरने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निसेनु बानेश्वर त्रिपुरेश्वर कालीमाटी कलंकी लगायत क्षेत्र झिन्डेगु करोड टकाटी या लगानी निरो आधुनिक मटर तयगु ज्या न्याय लाची तयगु चोले मन्त्री नेमाङ सँगै राजधानी न जुगु ये या त व्यवस्थित व उज्यालो राजधानी या मसिका बिगु अभियान अन्तर्गत ठो योजना न्याकागु तयादिला धु व त्याचा मडो ये देकीगु अभियान या ठोया न्य हे सक्रिय दुगो टासे ये महानगरपालिका या पहले उज्यालो ये महानगर देकीगु अभियान या ता लागे त फुकसिया त ग्वाली या मागु वेकल तयादिला नेपालले कोरोना भाइरस या संक्रमित ल्या 2,46,694 ठ्याङ्गो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय कथा शुक्रबार 1,044 मसिके संक्रमण पुष्टि जुगु ख ओके मध्ये लिपाङको 24 घण्टा दुनै शनि गले 404 मसिके कोरोना भाइरस या संक्रमण पुष्टि जुगु दो वंगो 24 घण्टा दुनै 1,271 म लंका अस्पताल मसिले दिस्ता जोप्नेगो ल्या 2,32,872 ठ्याङ्गो दो नेपालले 12,148 म सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन चुनाचंगो दो वंगो 24 घण्टा दुनै छिन्छम सिसेले कोरोना भाइरस संक्रमित सिपिनेगो ल्या 1,674 ठ्याङ्गो मन्त्रालय न तागो दो ये महानगरपालिका ब्रोमर मुंकेको कुटु पाखे अपा डेकेत तयारी यागुदु तका थागुदु महानगर निद्दत्या बिका ब्रोमर गुहारी तु मुंका ल सफा यागु ज्या याना चंगदु आतक खुटो न्यास टन्नी दु मुंके टुकुगुदु थदे जम्मा यागुदु व्यवस्थापन यात समस्या जुगु उपभोग या फुगुली अपा डेकेको बारे सम्बन्धित व्यक्तिले से महानगर सहल यागु सुरु यागु ख थथे मुंकुगु थु आतेकुई व्यवस्थापन याना तगुदु महानगरीय वातावरण विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ या कथा ठुठा निर्माण यागु सहल व ठा पहिचान या ख ज्याचंगदु महानगर निया निथहे नेग ब्रोमर ल सफा याना चंगदु सा 75 फागुन 28 गते इटली जिउ करोड जिउ लख टका हगु ब्रोमर सञ्चालन या लागि महानगर न्यागु मार्ग निर्धारण यागु ख वहे मार्ग कथा ज्या वया चंगदु सा आ वेगो इले ज्या याता समस्या जुसान मेबले ठासा ज्या नियमित ज्याचंगो महारंगर ठागुदु दैनिक 10 किलोमिटर तकया ठु मुकेको क्षमता या न्यागो ब्रोमर मध्ये पेगु व जिन खुग टन क्षमता बराबर या व मेगु खुगु 6 टन क्षमता दु
संरक्षित वन्यजन्तु गैडाया खाकलिसे येया स्वयम्भू किमडोलन न्यामिस्त जोंगदु गैडाया खाख्या अवैध रूपे कारोबार जुआचंगु तका गोप्य सूचना आधारे अपराध महाशाखा पाखे खति जुगु विशेष टोली मंसिर 25 गते येया महानगरपालिका वडालिया 15 स्वयम्भू किमडोलन न्यामिस्त जोंगुख येया महानगरपालिका वडालिया निसो जोछे पियापी नि छडया रिकेश साख्य सुई न्यादया सुरेश साख्य सुई गुडया अनिल श्रेष्ठले नुवाकोट मेघाङ गाउँपालिका 6 यापी नि खुडया रामसिंह तामाङ ओ नि निदया मुना तामाङ यात प्रहरी जोंगुख गैडया खाक मित कोठाया दयाटको अवस्था जोंगु तका प्रहरी ठागुसा खाकलिसे इमित जुना राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029 अन्तर्गत आवश्यक अनुसन्धानका लागि जिल्ला वन ज्याको हात्तीसारे छोयागो ठका प्रहरी ठाकुदु नेपाली सेफ सन्तोष शाह अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त बीबीसी मास्टर सेफ प्रोफेसनल 2020 प्रतियोगिता फाइनल राउन्ड ठ्याङ्गोडु बीबीसी 1A बिवा बहनी प्रसारण जोगो सेमिफाइनल राउन्ड मौलिक नेवा नसा यो मरि नका वेक शीर्ष खुगु थाया नाप फाइनल राउन्ड ठ्याङ्गो ख बिवार पिएम प्रतियोगी सेफ मध्ये उत्कृष्ट प्रदर्शन याम सन्तोष तप्यङ्क फाइनल राउन्ड ठेनेट तालागो ख मेपी सोम प्रतियोगी डथुई हाक्न टेले बल्ला याका थप निमेसित फाइनल ठ्याङ्को ख फाइनल वइगो डिसेम्बर 17 जुई बिवाया एपिसोड सन्तोष यो मरि नाप निर्णायक या इनाप कथ चिकन चिल्ली हट एन्ड सस सुप क्रिस्पी नुडल्स लगायत इन्डो चाइनिज परिकार व अचार डेका नका दिगो ख प्रतियोगिता बोटी कापी सुइनिम व्यवसायी सेफ मध्ये ठिठी चरण पार याना टप खु टका या ठासे थेनेट सन्तोष तालागो ख सिराया कर्जन स्थायी ठेगाना जुया वेक नि र न्य एसएलसी फेल जुसेली चिन्या र उमेरे भारत वना थलबल सिलेगो ज्याया 5 तारे होटल एजुकेसन सीएफए जुइता तालागो ख सन् 2010 अन्त्य पाखे परमिटर बेलायते चागो ख वेक बेलायते टस्क प्रतिष्ठित कथन काइगो मिसिलिन स्टार प्राप्त कम्पनी एजुकेटिभ सेफ जुयादिगो ख खोपया चाङ्गुनारायण नगरपालिका दुवाकोटे श्री खुददती दुमह मिसा सिनाचंगो अवस्था लुगुदु काब्रेछे जुमह अन्तरी मायाथिङ चाङ्गुनारायण 4 फुलबारी बालौ चुना चंगो छे सिनाचंगो अवस्था लुगुख महानगर अपराध महाशाखा थाकुदु अन्तरी माया यको एला टोनागु प्रहरीया प्रारम्भिक अनुसन्धान सिडुकु महाशाखाया एसएसपी दीपक थापा ठयादिगु ख मे खापा खने मधुकु सिगुया कारण सी मदनिगु एसएसपी थापा ठयादिगु दु वेकया सिनाचंगो छेया मनुतेत नियन्त्रणकया प्रहरी निनिकने यानाचंगो दु अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा बाल गोपाल महर्जन यात नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम या कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षक या जिम्मा ब्योगोडु मुख्य प्रशिक्षक योहान कालिन राजीनामा विषयले महर्जन यात कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षक या जिम्मा ब्योगो ख नोभेम्बर 1 निसे लागु जुइकट नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम या मुख्य प्रशिक्षक पाखे राजीनामा इवा कालिन स्विडेन लिहावंगो एन्फा टागोडो कालिन या राजीनामा यात एन्फा या कार्य समिति पाखे पारित या टंगोगो दो सन् 2019 या मार्च 1 तारिक कालिन यात एन्फा मुख्य प्रशिक्षक या रूपे नियुक्त यागो ख वेका या प्रशिक्षण नेपाली टिम चिन्छौ कासा मिठो बले छौ कासा त्यागो खसा निगो बराबरी च्यागुली बुगु ख आन्यनादिस देपिनिया बुख अफगानिस्तानी मिसा पत्रकारिया गोलिकेका हत्या जुगुदु बिहिबा गाडी जना वाचोमह मालाला मैवान्डाया गोलिकेका हत्या जुगु ख बन्दुकधारी पिन्सा पत्रकार मालालाया सवारी साधने गोली केको खसा वया चालक मोहम्मद ताहिरिया न हत्या जुगुदु मैवाड इन्डिकासा टिभीओ रेडियोले ज्यायाना चोम खसा वो ज्याया छोले वया चोम ख बन्दुकधारी पि हत्यालिपा बिसुवंगो थागुदु मैवान्दाया माया न न्यारन्ह्य बन्दुकधारी पिनिको पाखे हत्या जुगु ख हत्या दुठा पिनिको आतकन मसिका सी मदनिको थागुदु थयको बुख थने कोचाको प्राविधिक पासा दिलीप महर्जन या त यको सुब्या बिसी जी सञ्जिला महर्जन अले जी नरेश थेचमे या त न हुने त उज ब्याडी छ छिगु थौ याडी भिजुइमा सुब्या जयमा भए